Poštovani gledalci, srdačno vas pozdravljamo na početku današnje emisije Vera i zdravlje televizije Hram, u kojoj je naš gost pukovnik profesor dr. Ranko Raičević, predsjednik Društva neurologa Srbije. Profesore Raičeviću, dobro nam došli. To je vas našao. Razgovarat ćemo danas o najznačajnijim poremećajima i oboljenjima u oblasti neurologije, pa da vas zamolim da pre svega kažemo, dakle, čime se neurologija bavi i ko su vaši pacijenti? Neurologija je nauka koja se bavi oboljenjima i poremećajima centralnog i perifernog neurosistema, ili da to bolje gledaoci razumiju, oboljenjima mozga i perifernih živaca i kičmene moždine. To je jedan veliki i šarolik broj poremećaja i ja bih izdvojio ona najznačajnija i najčešća. To su prije svega pacijenti sa moždanim udarem, sa tumorima, sa epilepsijama, sa multiplom sklerozom, sa parkinsonovim oboljenjem, sa demencijama i sa jednim značajnim brojem bolesti perifernog nervnog sistema tipa polineuropatija, radikulopatija, bolnih sindroma, bola, glavobolje. Tako je neurologija jedna ozbiljna nauka. Možda je pretenciozno, ali ja vjerujem da je neurologija temeljna internistička grana i najvjeljenija grana savremene medicine. I neurologija je u jednom kratkom periodu, koji je recimo 30 godina unazad, prošla jedan nevjerovatan obrt od jedne nihilističke grane, gdje su čak i neurolozi za svoje pacijente smatrali da nemaju nikakvu šansu, a kolege smatrali da se mi bavimo egzotičnim oboljenjima, do jedne grane medicine koja i na polju molekulske, i na polju genetike, i na polju transplantacione, i na polju instrumentalne medicine je apsolutno prednjači u savremenom društvu. Vi ste načelnik klinike za neurologiju Vojno-medicinske akademije, dakle specijalizovana ustanove koja također prednjači u ovoj oblasti kada je reč o dijagnostici, o lečenju. Kao predsjednik Društva neurologa imam odličan uvid u sve kapacitete neurologije u Srbiji. Mogu da kažem da za sve odgovorno tvrdim da je neurologija na tragu evropske neurologije i da nije samo klinika za neurologiju VMA vrhunska, nego je to i klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije, gdje smo mi skoro pa svi završili svoje fakultete. To je klinika za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine, to je klinika za neurologiju Kliničkog centra Kragujevac, to je klinika za neurologiju Kliničkog centra Niš, ali i sva odeljenja u opštim bolnicama. I praktično smatram da je jedna neurološka zajednica izgradila ono što i treba da bude dio naše misije, da pacijent sa neurološkim oboljenjem ima isti šansu i isti opseg tretmana i u Prijepolju i u Beogradu. Neke stvari u svim zemljama svijeta se ne rade na svim mjestima i zbog broja stručnjaka i kapaciteta dijagnostičkih, pa smo mi definisali da su na ključni tercijarni zdravstveni centri ovi univerzitetski centri, i moram da promenem da je ozbiljna bolnica što se tiče liječenja moždanog udara, specijalna bolnica Svetog Sava, ali su tu i bolnice koje su od velikog značaja za rehabilitaciju. Tako da mogu da kažem, neurologija ka sebi vuče jedan ogroman broj takozvanih vrlo sličnih graničnih disciplina kao su neurohirurgija, rehabilitacija, interna medicina, u zadnje vrijeme kardiologija. Tako da to ponovo reafirmiše ono za što se mi uvijek zalažemo, da je mozak funkcioniše kao cjelina i ne možemo ga posmatrati odvojeno. I ponovo se vraćamo tom takozvanom integrativnom principu, odnosno takozvanoj personalizovanoj medicini. Svaki pacijent je priča za sebe. Mi u edukaciji ne možemo da učimo na taj način. Mi učimo najčešće, najprominentnije znake, simptome. Ali ja i kolege koje sada su neki moji đaci, a tako sam učio od mojih učitelja, uvijek treba da razmišljamo da je svako od nas priča za sebe i da jedan problem za mene znači jedno, a za nekog drugog sasvim drugo, i da ne mora da se ispolji isti problem na isti način kod svih pacijenata. Kada se radi o klinici za neurologiju, čiji ste vi načelnik? Mi spadamo u tu kategoriju tercijarne zdravstvene ustanove, takozvanog opšteg tipa, i bavimo se problematikom takozvane opšte neurologije, odnosno svim stanjima koja savremena neurologija pokriva, od radikulopatije išijasa pa do liječenja transplantacija, kao što je transplantacija matičnih ćelija ili trombektomija, kada vadimo tromb iz začepljenog krvnog suda iz praktično moždane šupljine. Znači, praktično sve domene neurološke službe pokrivamo. Imamo 365 dana, 24-časovno dežurstvo, i mi spadamo tu takozvanu tercijarnu
zdravstvenu ustanovu za nivo neurologije, kao što je to i klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije i zajedno sa Svetim Savom kao specijalizovan za moždani udar, Beograd stvarno ima jednu ozbiljnu 24-časovnu neurološku službu. Da kažemo da je nedavno održan nacionalni kongres neurologa. Sa velikim ponosom mogu da kažem da je to bila manifestacija pozicije neurologije Srbije u regionu bivšem. Kolege iz drugih republika su sa velikim zadovoljstvom došli u Beograd. Mi smo imali 250 učesnika iz regiona. Jedan ozbiljan broj kolega iz Makedonije, ozbiljan broj kolega iz Bosne i Federacije, ozbiljan iz Republike Srpske. Gost kongresa je bilo Društvo neurologa Republike Srpske. Je ozbiljan broj kolega iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz Slovenije. Znači, imali smo kolege iz čitave Evrope kao predavače i mi smo stvarno pozicionirali smo se kao ključna neurološka zajednica u čitavom regionu. Mi recimo imamo društvo mladih neurologa Srbije sa prefiksom Srbije koji ima oko 100 članova ljudi koji su iz Hrvatske, iz Bosne i Makedonije. Jer su prepoznali da članstvom u društvu bez političkih preznaka mogu da nauče, odnosno mi pravimo edukaciju za njih svake godine i oni sa istim benefitom učestvuju i dobiju znanje na ipak zajedničkom jeziku, ja bih rekao. Lako se razumijemo, što je velika prednost. Koje su bile glavne teme su bile moždani udar, multipla skleroza, neurodegenerativna oboljenja, parkinsonizam i demencije. To je bila dečja neurologija i epilepsija. Ta oboljenja su izdvojena sa razlogom. I one su praktično i populaciona oboljenja. I ljudi, samo bi se nakratko vratio, recimo nekad su ljudi mislili, čak i struka je mislila da se bavimo egzotičnim oboljenjima. Kada ubrojimo ova oboljenja, samo ova koja sam nabrojao, to je praktično, ta oboljenja su i po oboljevanju, umiranju na 3. mjestu u savremenom svijetu. A po troškovima liječenja za društvenu zajednicu na 1. Znači, troškovi liječenja ovih pacijenata, i to ne samo direktni, nego i rehabilitacija, i izostanak sa posla ovih ljudi, izostanak iz porodice. Znači, prvo mjesto po troškovima zauzimaju u 27 od 29 zemalja Europske unije. Kod nas je to još izraženije. Zato ja kažem i vrlo često to ponavljam i to nije nikakav problem. Ja razumijem i kontekst društva u kome se živi. U jednom trenutku, prije 7-8 godina, su regulatorna tijela povukla neurologiju iz domova zdravlja, što mislim da je ozbiljna greška. Jer mi sada od pacijenta, od same kuće pa do Vojno-medicinske akademije i Kliničkog centra Srbije i bolnica po unutrašnjosti nemamo nikakav međuprostor. Tako da nama dolaze na VMA, u urgentni centar Kliničkog centra, ljudi direktno s ulice i onda nije problem da ih pregledamo. To je najmanji problem. Nego nam oduzimaju vrijeme za teške neurološke pacijente koje mi bi treba da rešavamo. A 60 do 70% od tih pacijenata bi moglo da vrlo kvalitetno i vrlo, čak i kvalitetnije, jer imamo više prostora, riješi neurolog u domovima zdravlja. I društvo je pokrenulo jedan niz inicijativa i moram da kažem, postoji razumijevanje Ministarstva zdravlja, samo da se nađe nekakav sada novi finansijski okvir, ja to razumijem i društvo neurologa ima razumijevanja za tu poziciju, ali se nadam da ćemo zajednički naći neki cilj jer bi to poboljšalo kvalitet liječenja pacijenata, što je nama nevjerojatno, nego sigurno interes i neurologa i Ministarstva zdravlja, to nam je zajednički interes. I kvalitet lečenja i kvalitet života i mogućnosti za prevenciju. Prevencija je nešto na čemu treba insistirati svakog trenutka, svaki dan. Ja, vjerujte, jedan od misija neurologije, misija medicine jeste to, edukacija stanovništva prije svega. Mi ćemo lako da se edukujemo među nama. Mi imamo na kraju krajeva te stručne sastanke. Ali ove emisije i služe tome i ja sa velikom radošću prihvatam te emisije da, čini mi se, imam šta da kažem ljudima da urade nešto za sebe. Ja ne radim to možda, ja nisam pravi primjer da im to pokažem slikom, ali mogu da im kažem šta mislim. Mnoga oboljenja, a u neurologiji najznačajnija oboljenja, kao što je moždani udar, mogu da se preveniraju, recimo, promjenom načina života, promjenom stila života, respektovanjem problema koji već postoje. Pa ako neko ima visok krvni pritisak pa ga dobro kontroliše, on je apsolutno značajno smanjuje rizik od infarkta srca, od šloga. Ako neko ima šećernu bolest pa to adekvatno kontroliše, također spriječio je infarkt srca, gangrene, slabost bubrega. Znači,
jedan respekt. Mi imamo jednu paradoksalnu situaciju da i kad se desi dramatičan događaj, po onoj logici neće mene opet, mi prestanemo da uzimamo lijekove već trećeg dana kad nam bude bolje. To je jedan paradoks koji treba definitivno da se promijeni. Jer društva koja insistiraju na tim preventivnim programama su recimo smanjili samo kontrolom hipertenzije broj šlogova za trećinu. A smatra se, ako bi insistirali baš na ovome što smo rekli, da recimo šetamo, uzimamo samo jednu količinu, jednu čašu alkohola žestokog ili čašu vina tokom dana, to se čak i preporučuje, preko toga ne. Ako bi se hranili zdravije, ako bi vodili računa da ne pušimo, ako bi ne bismo uzimali psihoaktivne supstance i kad bismo uzimali lijekove onako kako je rečeno, da bismo mogli da smanjimo broj najtežih komplikacija svih ovih oboljenja i srčanih i cerebrovaskularnih za polovinu, što je nevjerovatno, prije svega zbog ušteda života, a bogami i zbog ušteda i finansijskih sredstava koji bi mogli biti onda upotrijebljeni za neke druge stvari. Zahvaljujem još jednom što govorite danas u emisiji televizije Hram. Jeste važno da ljudi budu informisani, ali je mnogo važnije da budu informisani od strane kompetentnih stručnjaka. I treba da se kaže uvijek istina i puna istina. Sve ostalo, medicina je vještina mogućeg i veoma je pogrešno, što se kaže, dati poluinformaciju pacijentima. To je čak i najopasnije, jer sam tok oboljenja, osobito teških oboljenja, će vrlo brzo da ga zapljusne istinom. Tako da treba naći svakako način da to ne bude dramatično ili da ga ne dovedemo u stanje da počinje da razmišlja o smislu života, ali mora na adekvatan način da se čoveku jasno stavi do znanja o čemu se radi, šta je perspektiva, šta su načini liječenja. To je, vjerujte, istina je uvijek najbolje. Da kažemo da mnogo neurološka oboljenja počinju nekim minimalnim simptomima i znacima. Na šta treba ljudi da obrate pažnju? Nažalost, to možemo da kažemo da i za multiplu sklerozu, to možemo da kažemo i za recimo demencije. Znači, demencije mogu da počnu nekim minimalnim promjenama raspoloženja, nekim promjenama u smislu zaboravnosti brojeva, a osobito što u našem kulturološkom aspektu to mi doživljavamo da je normalno već kad imamo 60 godina pa počnemo da zaboravljamo, mi to kažemo nema to nikakve veze, to je inače vezano za starost, to nije staro. Ima elemenata i jasno je da kapaciteti intelektualnih dostignuća sa godinama polagano bivaju, što se kaže, sporiji, ali kad se to primijeti da postoji diskrepanca, to je svakako i postoje vrlo laki testovi, čak i koji ništa ne koštaju, koji jako brzo utvrde da se radi o ozbiljnom poremećaju u psihičkoj smjeri, u poremećaju pamćenja, koji jasno definišu da li je to blagi kognitivni poremećaj i tada već moramo da razmišljamo da to može da ide ka demenciji. Veoma mi je drago što ste pomenuli demenciju, jer mi kao društvo tek za 10 godina smo počeli da razmišljamo o ovoj kategoriji bolesnika. Baš zbog toga što, a paradoksalno, mi smo jedna od najstarijih nacija Evrope, što bi trebalo da razmišljamo mnogo više, jer mi u nekih 20 sljedećih godina ćemo izbiti na prvom mjestu po broju potencijalnih pacijenata od demencije po glavi stanovnika, odnosno u odnosu na broj stanovnika Srbije. U tom smislu mi moramo već sada da razmišljamo o nekakvim rješenjima. Rješenja, pričam potpuno otvoreno, što se tiče same terapije i zaustavljanja demencije, mi ovog trenutka nemamo, što ne znači da nećemo brzo doći do nekog ozbiljnog lijeka, jer se radi jedan ogroman broj istraživanja. Baš na ovom polju. I američka administracija po nekoj logici da oni znaju da su ti pacijenti najbolje platežno sposobni, oni ta istraživanja onda usmjeravaju ka toj kategoriji. Tako da su istraživanja na polju demencije dramatično i po iznosima i po broju istraživanja. Ja očekujem neki pomak. Ali ovog trenutka mi nemamo terapijsko sredstvo koje te radi na adekvatan način da možemo kažemo ovo stvarno popravlja stanje. Tako da mi kao društvo moramo da napravimo neki drugi plan i to smo mi već uradili. Recimo, postoji centar za demenciju u Kliničkom centru Srbije, jer ne treba te ljude hospitalizovati. Ako ih zakucamo za krevet i stavimo ih u sobu gdje su sami i obiđe ih sestra na 5 sati, ne zato što jednostavno to je takav način rada. Oni će jednostavno da i ono malo kapaciteta da izgube. Znači, društvo mora da se posveti na način da im se pruži neka socijalna sredina, da ono malog potencijala i što bi se reklo, održavaju. Druge stvari, potrebna je ozbiljna podrška porodice i smatra se da jednog pacijenta sa demencijom koji ima uznapredovali oblik demencije, potrebno je
5 osoba iz porodice da bi se adekvatno brinuli. I u tom smislu društvo mora da razmišlja o nekim kapacitetima smještaja trajnog, jer u tom momentu ako dođe do takvog obrta da taj jedan pacijent uništava živote 5 ljudi, jasno treba razmišljati o smještaju ustanove. To rodbini izgleda dramatično u početku, ali vjerujte iz iskustva desi se ponekad da se porodice raspadnu zbog toga što ne mogu više da izdrže, ne zato što ne žele, nego jednostavno u ovim načinima sadašnjeg života u zgradama sa po 20 spratova, gdje se radi od 9 do 6, gdje ljudi rade po nekoliko poslova, ovaj problem može da bude dramatičan i da utiče na apsolutno socijalno funkcionisanje čitave države. I ja kao predstavnik neurološke zajednice i mi to već nekoliko puta imali smo čak i jednu nedelju demencije, gdje smo jasno pokazali ovaj problem još prije nekoliko godina. Recimo, prije 6 godina smo imali jednu uspješnu akciju i sa ministarstvom smo uspostavili, recimo, oni su tada shvatili, mi smo tada krenuli u taj koncept centara za demenciju, a ne sad nekih brojnih kreveta gdje stavimo po njih 15, 16 i čekamo da umru. To nije taj koncept. Znači, ovo je jeftinije, a može više ljudima da se pomogne. Da, kažemo da je još jedno od čestih oboljenja i najčešći simptom, jedan od najčešćih simptoma u medicini glavobolja, odnosno glavobolje, da se time također bavite. Ja imam običaj da kažem da su rijetki srećnici koji nemaju ovo iskustvo u svom životu. Ja mislim da to nije ni 1% populacije. Glavobolja je jedan od najčešćih pojedinačnih simptoma i u domovima zdravlja, i u ambulantama, interne medicine čak, i u ambulantama hitnih službi bolnica takozvanog regionalnog tipa i u ambulantama urgentnih centara tercijarnih zdravstvenih ustanova. I to je jedan ozbiljan socioekonomski problem. Pa čak se kaže da samo migrena, jedna primarna glavobolja, često je sa 15% bolovanja ukupnih populacija od 20. do 45. godine života. Zamislite koliko je to osustvovanje. A u suštini se ne radi o ozbiljno teškom oboljenju. I moram da kažem, glavobolja su veliki socijalni problem, vrlo neprijatan problem, ali u ogromnoj većini nisu ozbiljan zdravstveni problem po tipu ugroženosti života. Ali mi te glavobolje dijelimo na takozvane primarne, kada ispitivanjem ne utvrđujemo da se radi o tumoru, aneurizmi, infarktu, nego su de facto vezane za neke strukture koje nisu morfološki izmijenjene. I takozvane sekundarne, koje je srećom mnogo mali ili simptomatski, ali mogu biti posljedica tumora, infekcija, aneurizmi i mnogo teških stanja koji životno ugrožavaju. I mi moramo svaku glavobolju, kada prvi put vidimo, da shvatimo kao ozbiljnu i da napravimo tu distinkciju. Znači, glavobolja mora u jednom periodu da bude razdvojena da li se radi o primarnoj i sekundarnoj. I kad se prvi put neko javi sa ozbiljnom glavoboljom, on treba da bude podvrgnut svom dijagnostičkom arsenalu da se isključi. Kada mi utvrdimo ispitivanjem da je to glavobolja migrenskog tipa, tom pacijentu možemo da kažemo da on nije prije svega životno ugrožen. Biće mu, što se kaže, moći će da mu se pomogne, ne u potpunosti, jer migrena je isto kapriciozna, ali je taj doživljaj da on zna o čemu se radi, a da ga to ne ugrožava, već sasvim dovoljno da se to lakše podnosi. Glavobolje mogu da budu dramatičan znak moždanog krvarenja. Znači, to je jedan od najčešćih, ali glavobolje u većem uzrastu su znak poremećaja vida, znak zapaljenja sinusa, poremećene akomodacije. Znači, glavobolja može da bude posljedica neadekvatne, jedno od najčešćih glavobolja visokog pritiska. To je jedan od najčešćih znakova i ljudi se liječe od glavobolje 2 do 3 godine dok se ne sjeti neko da im izmjeri pritisak. Tako da glavobolja treba da bude stvarno, ona je jedan ozbiljan znak i ona treba u tom kontekstu da bude ozbiljno sagledana i kada bude ozbiljno sagledana, onda je to već i pola problema riješeno. Ne treba da čovjek sad trči kod doktora za svašta, ali vjerujte da je ozbiljan bol uvijek, ja mislim da je bol evolucionalno najkorisniji u našem opstanku. Bol ne treba shvatiti uopšte kao nešto što je loše, jer je bol najčešće upozorava u trenutku kada možemo da riješimo problem. Iz toga izdvajam te takozvane kancerske bolove. Ali bolovi, recimo bol upozorava i na mogućnost pucanja krvnog suda u glavi, i na mogućnost srčanog infarkta, i na postojanje kamena u bubregu, i na kamena u žučnim kesovima. Znači, bol se javlja kao upozorovajući znak i on je tako dramatičan da nas stvarno tjera da se javimo doktoru i to je
evoluciono jako korisna. Pomenuli ste dakle glavobolju kao jedan od simptoma moždanog udara. Moždani udar je veoma često povezan sa povišenim krvnim pritisak. Uporna glavobolja je uvod u povećan intrakranijalni pritisak. Znači, glavobolja je tada, jer lobanjska duplja je nestišći prostor. Postoji mozgovina, sam moždani parenhijem i likvor. I tu ne može da stane više nego što postoji. Ako se ubaci veća količina tečnosti, rastežu se te strukture i javlja se glavobolja. I ona je prvi znak. A ako bi se, ne daj Bože, desi pucanje krvnog suda, u taj prostor onda ulazi tečnost koja nema gdje da stane. Ne može, što bi rekli u Crnoj Gori, ne može da se stavi 5 litara vode u bocu od litar. I to je ta logika. Znači, u taj prostor, kad krene da ulazi zapremina koja ne postoji, to onda već pritiska mozgovine, dolazi do pritiskanja struktura koje učestvuju u radu disanja, u radu srca. Čovjek gubi svijest i ulazi u komu. To je apsolutno, što se kaže, jedan slijed događaja koji je patofiziološki jasan. I u tom smislu glavobolja se javlja kao prvi simptom, iako je jaka, to je, vjerujte, vrlo jaka, a osobito glavobolja prvi put u životu koja je nevjerovatno jaka, je apsolutno alarm da se ide ne kod doktora, nego odmah u hitnu pomoć. Znači, neuobičajeno jaka glavobolja je alarm da se ide odmah u hitnu pomoć. Ne da se čeka da se mjeri pritisak. Ali ove druge glavobolje, tenzionalna glavobolja što se javlja kada smo nervozni, kada smo napeti, to već nije tako dramatično. Može da se riješi čak i sedativom, odmaranjem, nekakvom fizikalnom terapijom. Ali to je, da se vratimo na ono što sam rekao, u početku, u jednom trenutku života, to mora da se sagleda. Ko god da je ispred nas, makar imao 15 godina ili 75, ako ima glavobolju koja traje, ima karakter upornosti, to mora da bude ozbiljno shvaćeno. Kada se radi dakle o moždanom udaru, glavobolja kao jedan od karakterističnih simptoma, koje biste još izdvojili? Klasično moždani udar ima takozvane asimetriju lica. I to je lako, zbog toga što u liječenju moždanog udara smo dramatično napredovali. Mi sada ako pacijenti koji dobiju moždani udar, ako dođu u okviru 4,5 sata od ispoljavanja, mi možemo da damo trombolitičku terapiju koja svojim farmakološkim dejstvom razlaže taj tromb. Ako stignu 6 sati od početka, možemo kateterom, kao kad radi se koronografija, da uđemo sa deviceom i da izvadimo taj tromb i da uspostavimo cirkulaciju, tako da je to dramatično. I veoma je onda bitno da sami pacijenti mogu da primijeti ili rodbina. I mi to zovemo takozvano brza orijentacija da se radi o moždanom udaru i stvarno sa ova 4 simptoma u 70% slučajeva se radi o moždanom udaru. To je asimetrija lica. Lice mi se iskrivilo. To je poremećaj govora. Počnem da petljam ili ne mogu da govorim. To je slabost ruke. Znači, jednostavno i ruke i noge, ali je dovoljno i ruke. To su ti znaci koji su apsolutno alarmantni. I tu je posljednji, mi to zovemo FAST, kao skraćenica, face, asimetrija lica, odnosno afazija, slabost arm, znači ruke i time, vrijeme. Znači, to je FAST skala. Kad to se desi, odmah hitna i vozite u hitnu pomoć da dođe da damo trombolizu. I samo sa tim, ta 4, što se kaže, termina koje koristimo, mi ne griješimo u 3/4 slučaja. Znači, u 3/4 slučaja, kada neko ima asimetriju lica, ako ima slabost ruke, ako ima poremećaj govora, u 3/4 slučajeva je razvio moždani udar. Da li nešto mogu ljudi da urade dok ne stignu do to je, znate kako, veoma je bitno da se brzo natišu, da se dobro snađu, da se zove hitna pomoć i da se ide odmah u ustanovu koja to može da riješi. I to, vjerujte, sreća u Beogradu je to jako dobro, jer to može da se desi i u Zemunu, ima klinički KBC Zemun, Sveti Sava, mi, klinički centar Srbije. Ali ako je to, recimo, između Prijepolja i Užica, oni moraju da idu ka Užicu. Znači, to mora, transport je veoma bitan. Zato je tu veoma bitna ta sinhronizacija. I ljudi koji treba da budu edukovani, da znaju šta se događa, da imamo taj takozvani telefonsku vezu sa centrima i da se osposobi takozvani transportni sistem. Recimo, za razmjerje zemlje svijeta imaju te takozvane automobile koji imaju mali skener, koji ne treba da radi ništa, sem da utvrdi da nije krvarenje, jer ako je krvarenje, ne daje se tromboliza, to je, nego samo ako je infarkt. Znači, urade i već u samom automobilu dobije terapiju. To je isto i za infarkt srca.
To je počelo, taj automobil je definisan prvo za infarkt srca, onda su potpuno razložno shvatili da to mogu da rade i za infarkt. Ja sam ubeđen da ćemo i mi vrlo brzo dobiti takve neke slične automobile i da će to još bolje, i vjerujte, takvi automobili će biti potrebniji po dubini nego što će to biti potrebno u Beogradu. Možda ne udari prilično dramatična situacija, ali prognoza ne mora da bude dramatična. Apsolutno. Mi smo, evo, samo sa mrežom jedinica za moždani udar, a sad imamo praktično 50 jedinica za moždani udar u Srbiji. Smanjili smrtnost za 14%. To je svaki praktično 6. pacijent je spašen. Samo postojanjem jedinica. A tromboliza, ako se da, znači spašava 1/3 pacijenata. A kada ovladamo, neki centri su ovladali kao Sveti Sava, mi, Klinički centar Kragujevac, Klinički centar Niš i Vojvodina, sa trombektomijom, sa ovim procedurama gdje vadimo, znači svaki drugi može da se spasi. To je dramatičan pomak. Ne da se spasi samo života, nego da se vrati funkcionalnom životu. Vjerujte, to je nekad, pa ja kad sam počinio specijalizaciju, nama su pacijenti sa moždanim udarom bili ono što se kaže izgubljeni i za nas i za porodicu. Tu išli su na rehabilitaciju, neko bi se oporavio, neko bi bio doživotni invalid, a vi vjerujte sada na licu mjesta, ja sam dežurao, imali smo sada pacijentkinju koja je 54 godine, koja je došla sa teškom slabošću, poremećajem stanja svijesti, nije mogla da pomjera noge, 54 godine. Mi smo joj uradili trombektomiju. Ona će sutra da bude puštena, potpuno je dobro. Ona hoda. Znači, to je dramatično i to je dramatično u pozitivnom smislu. Naš posao je češće dramatično u negativnom smislu, nažalost. Ali je nekad ovakve stvari daju punu satisfakciju ovome čime se bavimo. Govori se stalno o tome da ima mnogo mladih ljudi. Evo sad ste pomenuli pacijentkinju sa 54 godine, ima i znatno mlađi. Apsolutno se u zadnje vrijeme pomjera ta granica ulijevo. Mi to kažemo ulijevo ka mlađim starostnim kategorijama. Ističe se da način života to je doprinosi način tome. života i, nažalost, značajan broj poremećaja srčanog ritma koje su vezane i za neke zloupotrebe koje moram da pomenem. Zloupotreba psihoaktivnih supstancija je nešto što je postalo kao poželjno ponašanje. Čak i ja ne želim nikoga da dezavuišem, osobito ne proizvođače određenih sredstava, ali visokoenergetski napici nisu baš potpuno bezazleni. Nisam ja protiv. Znači, svi mi ponekad treba da popijemo kad smo umorni, ali ako to nekome bude stil života, pa po je to način da funkcioniše, vjerujte, to može da izazove ozbiljne srčane smetnje, ozbiljne poremećaje srčanog ritma, da ne govorimo o ovim klasičnim psihoaktivnim supstancama koje spadaju u kategoriju, ja se nadam, i dalje će biti zakonom zabranjenih supstanci. Neka svako odluči šta će da radi sa svojim životom, ali to može ozbiljno da ugrozi zdravlje. Kad govorimo o najznačajnijim neurološkim oboljenjima, značajnim i po učestalosti i po težini, još jedno od oboljenja koje je bilo jedna od tema, tako, kongresa, multipla skleroza. Kada izuzmemo neurotraumu, koja je najčešće oboljenje vezano za nervni sistem u mladom uzrasnom dobu, od 20 do 45. godine, ubedljivo najčešće, a izdvojimo samo oboljenja, a ne traumu, multipla je najčešća neurološka bolest mladih. I stvarno pogađa pacijente u takozvanom već ranom adultnom periodu i u najproduktivnom periodu života. I ako samo imamo činjenicu koliko je to teret bolesti, da nakon 20 godina, a počinje, kad kaže 20 godina, pa to čovjek kaže, pa to je veliki period, ali ona počinje u 20 godina. Već nakon 20 godina polovina mora da koristi štap. Morate da priznate, čovjek sa štapom u 40 godina ne bi trebalo da bude nešto baš poželjno. A već od te polovine, već polovina ima ozbiljne kognitivne smetnje nakon 9 godina. Znači, 9 godina je dovoljno da se 30% pacijenata ozbiljno uruši psihički, psihološki više i na nivou afektivnog. Pa onda imamo značajne sfinkterirane smetnje, one su dramatične. Da ne kažem smetnje u koordinaciji koje su dramatične, smetnje hoda koje su dramatične. To je vrlo opterećujuće oboljenje i za pacijente i za društvenu zajednicu. I moram također da kažem, možda u ovom dijelu je savremena medicina donijela najviše pomaka. Možda ne udari dramatično. A ovdje je nešto što mi imamo, čini mi se, već lijekove koji ne usporavaju
oboljenja. Sad smo imali jednu seriju lijekova koji su usporavali tok u povoljnom smislu. Pa je bilo manje pogoršanja, pa je taj period remisije između pogoršanja bio duži. Sada mi imamo preparate koji nam na magnetnoj rezonanci smanjuju broj lezija. Znači, neka priča da moždano tkivo nema mogućnost regeneracije, time odbačena. Jer mi vidimo da su lezije koje su postojale, znači oštećenja koje su postojale, rupe, da to budem kolokvijalan, nema više rupa nakon terapije. To je, vjerujte, za nekoga ko je već samo studirao prije 20 godina i učio nešto prije 20 godina, čini mi se da je učio nešto sasvim pogrešno, a to nije uopšte pogrešno, nego je medicina toliko dramatična i toliko izmenljiva i toliko ide naprijed da svako ko prestane da uči je u ozbiljnom problemu da već za godinu dana bude potpuno pregažen. Znači, priča je sljedeća, da definitivno multipla jeste nešto što možemo da kažemo i vjerujem da ćemo brzo da riješimo. Što je nevjerovatno. I mi već sada imamo jedan značajan pomak kod značajnog broja pacijenata, što je prije svega za njih velika sreća. Jedno od savremenih terapijskih mogućnosti predstavlja i transplantacija matičnih ćelija. Vi to radite na klinici? Radimo i mi smo stvarno jedini referentni centar u Republici Srbiji i ne samo zbog toga što smo mi kao neurologija, nego i klinike za hematologiju je tu veoma bila bitna. Jer proces transplantacije koje mi radimo, a tada smo radili onaj klasični, kao po protokolu za leukemiju. Znači, morali smo da imamo sterilne uslove, da uništimo prvo imunni sistem, odnosno prvo uzmemo ćelije, pa onda uništimo imunni sistem, pa vratimo ćelije da bi se u nekim teoretičkom opsegu... Gde se uzimaju ćelije? Kako izgleda? Znači, apsolutno se uzimaju od onog koji dobija. Znači, od pacijenta koji je bolestan, uzmu se ćelije, idu se na umnožavanje u nekim posebnim tehničkim postupcima. U međuvremenu on dobije terapiju kao kad treba da riješimo leukemiju, uništi se njegov imunni sistem i on mora biti u sterilnoj sebi, vratimo ćelije i imamo ideju da će sad ove ćelije da odu tamo gdje su tkiva oštećena i da naprave reparaciju. I stvarno to rade. Ali je to bilo dosta opasno. Zato ugroža, ali ništa nismo imali stvarno. Nikakav, niti neželjeni, ne daj Bože, ni smrtni slučaj. Znači, to je bilo, imamo izvanredne rezultate, rezultati su publikovani, ali sad se, što se kaže srećom, primenjuju ti takozvani blaži protokoli gdje ne moramo ovo da radimo, nego samo ubacujemo ogroman broj ćelija i tu imamo dobre rezultate i moram da kažem da je to jedno fino polje koje je jednostavno i zanimljivo, a i pomaže. I mi smo tu stvarno imali neke pionirske pokušaje i kod bolesnika sa bolešću motornih neurona. Radili smo nekoliko pacijenata sa moždanim udarom. Imamo ideju da se to možda ima logike da se radi kod neurotraume, ali to ne mogu da kažem da radimo rutinski. Kod multiple skleroze? Kod multiple skleroze radimo rutinski. Naša procedura koja se od strane fonda priznaje. Znači, rutinska procedura odobrena i potpuno je. A ovo što sam sada napomenuo, to je više nešto što je pokušavamo da riješimo na naučnom nivou. Kako izgleda život vaših pacijenata pre i posle transplantacije matičnih ćelija? Recimo, pacijentkinja koja je prije transplantacije, jedna fina mlada žena, nije mogla da praktično popije čašu vode zbog obilja nevoljnih pokreta, a prelazila je, recimo, 200 metara uz pomoć štapa i uz velike muke, sada prelazi 5 km i vrlo dobro i može i da jede i da pije i nema problema s koordinacijom. Ona je dobar primjer. Neka to nisu toliko dobri primjeri, ali i pomaka ima, jer je sama bolest duže trajala, pa je napravila velika oštećenja, pa ne možemo da vratimo kao da se ništa nije desilo, ali pomaka uvijek. Dakle, savremena neurologija mnogo toga može, za razliku od vremena kad ste vi počinjali kao mladi specijalista. Ja sam završio specijalizaciju 1997. a sada je, znači to je za 20 godina, vjerujte da je mnogo moćnija neurologija, mnogo moćnija. Mnogo toga se promenilo na bolje i kada je reč o dijagnostici, i kada je reč o lečenju neuroloških oboljenja, ali pomenuli smo već ono što je uvek aktualno i važno, jeste brinuti o svom zdravlju i pre nego što se problem javi. Apsolutno, prevencija. Zvuči jednostavno. I ono jeste jednostavnije nego liječiti kad se već bolest spodi. Nego kad smo zdravi, to nemamo doživlja da je bitno. Tek kad se razbolimo vidimo da je to mnogo bitno. Da podsjetimo na neke osnovne principe prevencije. Osnovni princip je san, regularan režim spavanja i budnosti. Mozak mora
8 sati, 7 sati, ali u cugu, u kontinuitetu, ne 4 puta po 2 sata, nego jedan put u 7 sati, da se odmara. Baš zbog toga što radi non stop. On se i tada, kad spava, ne odmara, nego se samo stiša da bi neke stvari moglo da obnovi. Regularna ishrana, izbjegavanje svega ovo što smo rekli, ovih zloupotreba, bilo kakvih štetnih navika i u smislu alkohola, i u smislu pušenja, i u smislu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Respektovanje nekog načina života da se ne provodi čitav život u fotelji. Znači, veoma je bitno da se recimo bar pola sata šeta, ne mora da se trči, a da se malo oštrije šeta, da se tokom dana, da se ne pije svakako, ali može i dozvoljava se, čak se preporučuje da se popije čaša kvalitetnog vina ili čašica dobre rakije. Znači, čak i preporučuje jer to poboljšava cirkulaciju. Preko toga ne poboljšava, nego utiče na funkcionisanje mozga. Mediteranski način ishrane je nešto što je možda u teškoj ekonomskoj situaciji nije kulturno, ali nije to ni skupa ishrana. Imate vi ova plava riba koja je najbolja, ona je najjeftinija. Recimo, to je ta riba koja je najbolja za mozak, ona spada u kategoriju najjeftinije ribe, pa onda tu su povrće i voće, šarene, kuvano, znači sve to, vjerujte, nije tako dramatično skupo, ali izbjegavanje koncentrovanih šećera, izbjegavanje masnoća, znači to je sve nešto što u suštini nije da ne može da se uradi. Samo treba da se malo, što se kaže, čovjek o tome razmišlja. A drugo, već kad se desi poremećaj, znači adekvatna kontrola poremećaja koji postoje, adekvatni odlasci kod doktora i respektovanje toga. Hipertenzija je rešiva, šećerna bolest je rešiva, poremećaj srčanog ritma su rešivi. Znači, sva ta stanja mogu da se riješe, ali to stvarno mora da se respektuje. Problem mora da se respektuje da bi bio rešiv. Dakle, uz odgovarajuću stručnu pomoć i promjena načina života u meri u kojoj naravno to možemo. I može mnogo toga da se spriječi. Za one koji bi ipak da dođu do vas? Mi, što se kaže, radimo, ali potpuno na isti način kao Klinički centar Srbije. Za osiguranike iz Beograda to je ljekar iz domova zdravlja. Za osiguranike iz Srbije to je komisijski uput. I mi praktično, to ljudi imaju često običaj da pitaju da li vi radite za civile. Ja mislim, a znam, od 1993. sam na Vojnoj medicinskoj akademiji, mi smo sve godine i svaki dan uvijek radili i za vojne i za civilne. I nismo to nikad prestali. Mi jesmo dio ovoga društva. Mi smo samo u jednom segmentu specifični, ali smo potpuno otvoreni i radimo prije svega za pacijente. I ti pacijenti nisu nikad se birali na vojne i civilne, nego na pacijente sa određenim problemima. Hvala vam veliko, profesore Rajičeviću. Hvala vam. Zaista hvala na današnjem razgovoru i na vremenu koje ste odvojili. Poštovani gledalci, bio ovo pukovnik profesor dr. Ranko Rajičević, predsjednik Društva neurologa Srbije. Hvala još jednom. Hvala. Vama, poštovani gledalci, hvala što ste bili uz televiziju Hram. Do narednog susreta želimo vam dobro zdravlje i svako dobro.